Karbi Anglong Autonomous Council CM Tulam Rongangahin Pen Abarim CM EM Deputy Chairman Lapen MEC Atumapan Pension Tangka Kepacerpon Honorable XEM. Patumi hini gas kang baba jog di fualong mechodet. Kardom pininili LK News Thanji bang pisa mi monjumi teron pi non birtang ton penarju ponikha. Jitini Faike Barni Karbi Anglong Autonomous Council Hall along non get the bomb Karbi Anglong Autonomous Council CM Tulam Rongangahin Pen Abarim CM EM MEC Atumapan Pension Tangka Siga Suri Krihini Raporo Tangka Pajerpon Lapen Acek Lajan Wang Talongpon Verpo Puta Pachinipon Lapu CM Tulam Ronghang Kaninje Tuke Kebang Jecek Lopen Gesika Suri Tong Kepan Papat Pon Poputa Pachinipon Labang So Saikiring Tega Jok Penangan Kete Geding Atum CM Tulam Ronghang Apan Pacero Pajerpon News report Loti Kimi News Karbi Anglong. Buniram iso kancan kera. Selain sona singkaran. Na alam itu mekon si pinjamat ke piludat pun ini pernah bangko. Aja po, bukan mau pun pertama. Mau request kurim, menurut kurim. I would like to request Honorable XEM Arsingteron, please come. Buniram iso kancan kera. Selain sona singkaran. Na alam itu mekon si pinjamat ke piludat pun ini pernah bangko. Ahiring tangrakan coursing terang Memorial Park Adung Head Arni Kangsam Porpai Plia Pormi Kecho
Karjo hodang pacini tu nateng ke bihek so gas ke pa karja hot si gas mi chodarlo. Kopai ke mia jo abang pubang pita areng hu ke sopona belang. Bonda gas ini kang ba bahot adung het skuti hini ke doko ka jok mi choponderlo. Kulat ahem pula ke amarong hang lapen pritirong pipi busi pang tekpon. Kulat hiniang bong isike galamala kulat lapen isike ke chokujun mate fast food pusi chini pon. News report Loti Kimi news Karbiang. Pinia birta ke lapuan se kang ton poniklo lagi bom tame LK News Karbiang long kardong.